Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, sisamukelana kusifundo sethu sesi-8 kuyona le kota elamandla kakhulu. Lapho isifunda khona ngothumo, uthumo lukaNkulunkulu, uthumo lwami. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngizanxusa abangani bami engilabo lapha esakwaba isifundo sona leso ukuthi labo balibingelele baziveze njalo ukuthi bangubani. Mahla bezulu, ngithanda ukubana ngilamukele lonke kundawana zonke lapho elisizwa khona lisibona likhona. Inkosi lomusa kwangathi ingalenzela kahle. Thina ngalesi sifundo siyabusiseka. Lani ngiyakukholwa ukuthi inkosi ilifumanisa libusiseka. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Salubonani bathandekayo, siyamukelana kusifundo sethu. Simbonga uNkulunkulu kakhulu ngokusinikela ithuba lokufunda ilizwi lakhe la ngokuzwisisa ukuthi kuyini okufanele sikwenze uJesu engakabuyi. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Salubonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ukuhlanganiswa njalo ngemva kwesikhathi eside lapho sifunda sincedisana ngalokho uNkulunkulu asithume khona. Okhulumayo ngusikhathi lencube, asicimezeni lapho sikhulekayo. Baba oyingcwele osekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngenye ithuba sinika lona njalo ukubana sokuzwa lokho siphathele khona nesifundo sanamhlanje. Esikunxusayo ubukhona bakho nesikhulu sikaMoya Oyingcwele ubana usihumtshele usiphathise sonke sinjengoba sinje, ngitsho lababukeli labalaleli, siphathise ukuze kulolu thumo sizwise ingxenye yethu, uzosinika futhi lamandla ukubana silufeze lona lolu thumo, ukuze ngenye ilanga sokuhle ekhaya ezulwini esebiza amagama angcwele sonke siwasabele singabayenzileyo intando yakho bangomusa kaJesu Kristu. Ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga zihlobo, silikhuthaza ukuthi sithathe ama-quarterlies ethu, ama-pamphlet tinesilawo lamabhayibhili ethu, sitatitshe sizwe sihluze imibhalo. Isihloko sethu sequarterly seviki leli lanamhlanje sithi sona uthumo kulabo kwabalendingeko. Uthumo kulabo kwabalendingeko. Zihlobo ezithandekayo sizananzelela ukubana ikota leyi sikhuluma ngothumo lukaNkulunkulu, uthumo lwethu. So sizabe siqumaquma siba lezigaba ukuthi kanti uthumo lolu lumele luye kubantu abanjani. Ngihle ngikhumbuze ababukeli labalaleli ukubana kukhona esabe lokho sinikana khona okuyimisebenzi esimele siyenze, ngoba sithe sisungula likota sathi thina ake nisime ukukhuluma senze. Konke lokho esikufundayo kungapheleli ekukhulumeni, siye kwenza, siku-apply kuzasenzela kuhle. Zihlobo zami, kanti nxa sikhuluma thina ngalabo abantu abalendingeko, ngabantu abanjani? Abantu abalendingeko, Elder Maforo, siyabe sibalisela abantu abafana lezintandane. In fact, indingeko, wonke umuntu olendingeko kumbe ngoku-physical, kumbe ku-emotional, kumbe ku-social, ezigabeni zonke. So siyabe sikhuluma ngabantu abasweleyo, impahla kabalazo, abadatshukelweyo, abalambileyo, abafelokazi labafelwa. Kukanti-ke siyagoqela laba izihambi abaswela indawo yokuhlala. Siyabe sikhangele abantu abanjalo. So uNkulunkulu nxa esinika umsebenzi ebantwini abanjalo ufisa ukuthi sikhangele bonke. Ikanti ensukwini zokucina okungani kuyagabha, indingeko ezingani ziyagabha. Ngithemba sizavumelanani lapha abangani bami ukuthi laba abasebenzisa izidakamizwa balendingeko, anti labo ukufa kuqongile. So abafelweyo lezintandane. Khathesi umumo kwesinye isikhathi wezimali nxa ungamanga kuhle abazali betshiye besiyadinga impilo, batshiya abantwana bebodwa, bonke ngabantu abalendingeko bona labo.
All right. Khona nyingeza. Yes. ukugcwalisa laphana Okay. ethinta ngevangeli eliqotho antuchilo laphana kuJames ukuthi ivangeli eliqotho ikunakekela laba abaswelayo izintandane abafelwakazi ngizama ukwelekelela nje ipoint yokuthi abantu bayasidinga balendingeko so nxa besidinga asibafinyeleleni. All right. Yes, ngikugcizelela khonapho nqade ethinta ukuthi indingeko zibe banzi. Kunjalo. Esikhathini esiningi sizibuthelele ndawonye sithi khona abampofu abaswelayo yaba lendingeko ikanti ukuthintile laphana ukuthi omunye umuntu yabe lendingeko elimele emoyeni yabe dinga ukufinyelelwa. So ngezinye indlela uNkulunkulu wethu olothando uyasidinga sonke ufisa ukuthi khona izindingeko zethu zigcwaliseke. Sizakuthola esifundweni. Siyabonga kakhulu. Mabosi, sicela usibandlele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Mateyu 25 verse ngelika 40. Yes. Inkosi izaphendula ithi, ngilitshela iqiniso ukuthi loba yini elayenzela loba omncinyane kanganani walaba abazalwane bami, lakwenzela mina. uJesu lapha ekhuluma, ukhulume kugcineni. Kuyini esikutholayo ngevesi le kuhambelana lesifundo sethu? Mina engikuzwisisayo ukuthi ulutho engilwenzayo ngilwenzela omunye umuntu. Umbhalo lo utsho ukuthi ngiyabe ngingenzeli lowo muntu phese ngiyabe ngisenzela uJesu. Bese ngithi engifisa ukuthi sikukhangele ukuthi ingqondo le inxa yikithi. Hey nyake ninanzele kwesinye isikhathi indlela engipha ngayo kumbe ninanzelela ngayo uhlupho lomunye. Kumbe kwesinye isikhathi ngibona uhlupho ngingazihluphi ngalo ngidlule. Uyakuzenza mkokulethu. So ngicabangile ngathi nxa ngisipha usizo kumbe yini engiyiphayo ngiyake ngikucabange yini ukuthi angikwenzeli umuntu lo ungenzela uJesu. All right. Wothi ngani ngiyake ngikhangela ukuthi kwesinye isikhathi kungathiwa kulomuntu odatshukelweyo okufika kimi ukuthi engingasakufuniyo. Uyakuzwa lapha enzami kuyakhona. So bese ngithe ngicabanga ukuthi uJesu nxa sithi nxa lisenzela laba lenzela mina ngase ngicabanga ukuthi siyakuzwisisa yini ukuthi are we giving to the King of Glory? uNkulunkulu lento yonke. So khona lokho uJesu bungamniki. Yes, ukuthi kunguJesu elapha bengingamupha isigqoko sami engasasebenzisi ukuthi uzasiwatsha kanye sihle siphele. So ngicabanga ukuthi indlela uJesu akhuluma ngayo lapha ufisa sibe lengqondo efanana le yakho ukuthi sinanzelele ukuthi kasilahleli izinto ebantwini ngoba baswele. Kodwa bekufuna ukuthi ngasi yabasondeza ba-enjoye izibusiso lathi esizi-enjoyayo. Liyona liyana iblouse yami engisayinida, yona liyana itennis lami engisalinida elilomsebenzi. Nxa eliswele kangimuphe ngizwisisa ukuthi kangenzeli yena kahle ngenzela uJesu. Okunye ngikutholayo. Engikutholayo okunye ukuthi khona ukwahlulelwa. Abanye sithatha mhlawumbe sithi ekucineni kwakho konke nxa indodana yomuntu sesiza. Yikho ingizaba lokuzwisisa ukuthi khona hawu yebo ngilahliwe kube sengani into emangalisayo. Ikanti ke ngikutholayo lapha ukuthi khona impilo yethu yensuku ngensuku iluhambo oludinga ukuthi khona uJesu simfinyelele. Njengoba sitsho lapha usibo ukuthi khona ngezenzo zethu ezinhle. Ngakho khona lokho engikunika abalendingeko nginika uJesu uqobo lwakhe. So ukwahlulelwa singabe lokho esikukhangele phambili senze into singaphatheki okumele sikwenze kuza silimaza phambili. Uyazi isikhathi nxa uthinta indaba yokwahlulela anti ivesi yethu iku context vele eye-judgment anti ukuthi abantu bayakwehlukaniswa ngalokho abakwenzileyo besaphila emhlabeni abakwenzela uNkulunkulu. Ngiyacabanga maforo ukuthi kutsho ukuthi ama-decisions ku-judgment ukuthi wena wehlukaniswa njengembuzi uye kulahlweni kumbe njengemvu uye kuphileni kuyadeterminwa ukuthi uphilele uJesu njani kupheseni yabantu abaswela. Not really ukuthi ngicela sekubalansisa. Not ukuthi sokumele ngisuka lapha isifundo ngani singipha ukuthi ngiyesebenza ukuze ngisindiswe. Kodwa indaba le ibuye kuthini nxa uJesu simamukele njengamaKristu savuma ukuthi kaphile empilweni zethu bekusitsho ukuthi
inhliziyo kaJesu sizaba layo, ingqondo yakho, uzwelo lukaJesu lothando lwakhe luyaba yithi kuzaziphuphumela ukusiza abanidi, kuyabe kuyi-part of inature yethu, then siyabe sisindisiwe. Okay. Ya, ngilokunye elder laphana engunanzelelayo kuyona le ivesi esifundile uvesi ngu-40 la. Alright. Uthi ngilitshela iqiniso ukuthi loba yini eliyenzela laba abancinyane. Ngobani kanti laba abancinyane? Sebekuthintile isikhuluma ukuthi abantu abanjani? Abampofu, abalendingeko, labantu abayebelimele emoyeni. Phela imali ungaba layo. Alright. But ungela kuthula. Abese sithi uJesu peace is wealth. Nxa ufuna ukuthula babukeli labalaleli kudinge kuJesu ngoba uyinkosi yokuthula. Phansi laphana okundithathekisa uthi abazalwane bami. Ngezinye indlela singabazalwane sonke kuma communities esiphila khona, esigabeni esiphila khona. Wonke umuntu ivike phele besikhuluma ngokuthi ngubani umngane. Umuntu olimeleyo odinga usizo lwakho. Kungakhathalekile ukuthi uyamazi kumbe umazi. Yabonga. Alright, ulethenye indaba yabangane. Ake ndike sikhangele indaba yabangane, ukholo lwabangane. Ungakhangela uLuka 5 ivesi 17 to 26 kule ndaba enye ethathekisayo enzafisa sike siyibale. Akusibalele indaba leyi ngokushesha maphosa. uLuka 5 ivesi 17 to 26 sibese siphuma lezifundo esizitholayo lapha. Ngelinye ilanga elokhu efundisa kwakuhlezi khona lapho abaFarisi labafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalili, abanye bevela eJudiya laseJerusalema. Amandla enkosi ayekhona kuye ukuze asilise abagulayo. Kwafika amanye amadoda ethwele ome umhlubulo ngecansi bezama ukungena laye endlini bambeke phambi kukaJesu. Bathi sebehlukile ngenxa yokuminyana kwabantu, bakhwela ephahleni bamehlisa phansi ngesikhala bamuthi qithi phakathi kwabantu phambi kukaJesu. Kwathi uJesu ebona ukholo lwabo wathi, mzalwane, izono zakho sezithethelele. AbaFarisi labafundisi bomthetho bakhonona bathi, ungubani yena lo umuntu okhuluma inhlamba na? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela na? uJesu wayekwazi abakucabangayo, wasebabuza wathi, ngokungani linakana izinto ezinje ezinhliziyweni zenu na? Yikuphi okulula ukuthi izono zakho zithethelwele loba ukuthi sukuma uhambe? Kodwa ukuze lazi ukuthi indodana yomuntu ilamandla emhlabeni okuthethelela izono. Wasesithi koyisilima, ngiyakutshela ngithi, sukuma uthathe icansi lakho uye ekhaya. Masinyane wathi lotho phambi kwabo, wabutha ayekade elele phansi phezu kwakho, waya ekhaya edumisa uNkulunkulu. Wonke umuntu wamangala, badumisa uNkulunkulu, baba lesithuli bathi, lamuhla sesibone izimanga. Alright. Siyabonga maphosa ukubalelwa kuhle. Sifuna ubana siphume lezifundo esizitholayo laphana. NguJesu ekhuluma lapha, uhlangana labangane abaza lomngane wabo ukuthi azinjani azokwelatshwa. Kuyini esikufundayo? Isiloyiso sikaJesu yikuthi sifuze laba bangane. Kuyini esikufundayo endatshaneni leyi eyenzakalayo? Ngela sithi so maforo, kwesinye isikhathi umthwalo uba nzima nxa uwedwa. Okay. Kodwa ngenxa yokuthi uyabulomngane, singakhuluma ngoba sonke lapha silezimuli esiphuma kizo, anti phela omunye wakho kumbe sephathekile, kudinga ukuthi uthathe action. So kuyabe sokufuna uthole usizo lwakho naluthole masinyane, udinga abantu abangamncedisa. But lapha nxa ubanda gesi iletha ukuthi kulomgoqo thizeni abantu sebevimbile phela abanengi
umpikitsha lo unzima ukuthi wena uthwala wethu. Sithola abangani abaseduze bethwala lo muntu ngesituation nxa ngukhangele kwakungavumi ukuthi bangathwala umuntu bayengena la ephahleni. So kwakudinga ukuthi bayedinga ilada. So kwesinye isikhathi empilweni sidinga uJesu ongu-stepping ladder ukuze sikhwele kunhlupho esihlangana lazo. Mina ongufundayo lapha Maphosa ukungezelela khona lokho. Yikuthi nxa sokule mgoqo kumele umuntu azuze usizo. Hayi akudingeki ukugive up. Yes. Akudingeki ukumiswa imgoqo. Ngoba umgoqo awukhona lapha nje usochilo kwakungabantu abanengi ixuku kungadluleki. Anti kodwa mina mbona besiba aggressive. Kudinga phambili. Ukuya phambili ngesibindi singabuyele emuva. Ngoba injongo abala abangani laba ukuthi umngani wethu kumele azuze usizo. And sibona besiba innovative. Besiba lelinye icebo. Besiba lecebo bengaphelelwa licebo lokuthi umngani azuze usizo. Ngicabanga ukuthi njengamaKristu bekufanele ukuthi sibe lo moyo onjalo. Okungaphelelwa yimicabanga ukuthi mina ngenze lokhu but still umuntu sele ngasizakala. Ngize ngacabanga ukuthi kwesinye isikhathi ngingathatha umthwalo ukuthi ngifuna ukusiza umuntu akamakhelwane. Kodwa engxenye ngokuya nge-school fees like mbe ngithathe i-education yakhe yonke ngithi nzayifunda anti but engxenye ngokuswelakala kwenhlanhla ama-resources amphelile lamphambili bese kumele ngime yini sokungumgoqo lo bekumele ngithathe elinye inyathelo ngimzuzele ukusizwa ngamanye ama-organizations abakhona kumbe ngenzeni but okumele ngibe lakho yikuthi ngi-accomplish goal yankomo kawugcwalisa. Okay, khonapho sitsho uMrs Mhlanga engutholayo uthi khona abangani laba uze icebo labo lifezeke. Kuthi ukuthi babebambene. Ngoba abantu bengabambananga wawungenzakala agcine sewile mhlawumbe besamkhweza khwala ephahleni. So kuyadingakala ukuthi khona konke konke sikwenzayo sibe lokubambana futhi nxa sivumelana ukuthi khona njengabangani njengomngani ngifuna ukuyasiza akube lokuvumelana ukusebenzelana ndawonye. Bese ngithintwa futhi lukholo lwabo. Ukholo lwabo aluphathisi bona bodwa. Uyachaphakela kubangane. Bese ngizibuza ukuthi kambe mina abangani bami sibile engichitha isikhathi labo emsebenzini ngixoxa labo even nasefonini yami engihlezi ngikhuluma labo kambe baya benefit hayini ukukholo lwami ngoba nyakwazi ukuthi abantu silobunzima ukuchera bethu even ezimulini kambe baya benefit hayini. Bese ngicabanga futhi ukuthi kujayelekile kube kulese ngithi khona amaphosa kuthiwa khona when times are hard friends are few but ngala abangani laba kunjalo kunzima aqala phansi babuye le strategy sokuthi khona simsize njani omunye. Bese ngizibuza futhi ukuthi abangane who are your friends ngoba abangani bakho sila wena abangani silomsebenzi ukuthi khona asihambe sekwenza abangani kuze kube lula futhi ukuthi elder sikwazi ukubana sizwe lezi ndingeko ngoba nzazwa njani indingeko vele nxa singasobangani. Yes. Ukuletha kuhle Mandlo ukuthi nxa kulolutho ludingwa ngabazalwane nxa sinje asivulena amehlo sihambe sibone okulendingeko sibe labangani bese si-attend ama-needs abangani. Maphosa khangela i-quotation le ku-Testimonies for the Church volume 2 ethi ungalindeli ukuthi utshelwe yayibona ngikhangele lapha. Yes. Singalindeli ukutshelwa owethu umlando. Right. Vulana amehlo njalo nanzelelani abasilangathelelayo. Right. Thina sizenze sijayelwane labangenelisiyo abasebuhlungwini njalo labadabukileyo. Asingasifihlini kibo njalo singenqabeli izindingeko zabo. Alright. Kuyini esikufundayo ku-quotation le Testimonies for the Church volume 2 ipage 29. Kuyini esikutholayo lesimele sikwenze ukuthi sivale indaba leyo kuswelakala kwabangani sibe labantu esibanceda. Nxa sibuyela khona phakathi kwaforo even laphana abangane laba kabahambisi lo muntu emuntwini. Alright. Bahambisa umuntu kuJesu. Thina kade singavelelwa zinhlupho uzokuthi hayi kulobani okwanisa lokho. So sithola laba abangane bathi asithatheni umngani wethu bayamnakanela la ukuthi bamthwala ngithola i-teamwork
yabona nxa ulabangani andivele thina silama values ethu akhuluma ngabo teamwork khona kuyana even la ngikhaya ukuthi lisebenze ndawonye libambisana so nxa sesibuya lapha uthi akasilindele ukutshelwa wethu mlanga yes thina lapha siyasimelela ukuthi kubuye iprogram ethile ukuze siyesebenza i-witness ngi full time vele kayiso impilo inhlala yenza so kumele lokho kuyinto kuphume kithi uyayizwa ungikhumbuza ezinye inkulumo esizenzayo esake sezikhuluma ezokuthi hayantshelwanga umntana omfowenu kasekho esikolo kala uniform hayantshelwanga do you know ukuthi ngicabanga into kaJobe kulesifundo esake sasifunda ukuthi uJobe kuthiwa wayehamba house to house elenjongo yokudinga inhlupho zabantu yes so i-quotation le ithi asivule namehlo vele indingeko zikhona all around us siqaqelwe zindingeko okumele ukuthi sivule amehlo sekukhulekile ukuthi sicela usitshengise Thixo usenze sibone lapho kumele sisebenze khona ngoba kwesinye isikhathi sibili uyatheni blind eye kodwa indingeko ifikile so asifuzeni uJobe ukuthi asidingeni inhlupho this is why ngiyacabanga maforo ukuthi uJesu yikho wathi ngakho hambani alright there is no way maforo ongabazazi indingeko zabantu ungayanga kiwo yes so umcabango ukuthi ngakho hambani ubusitsho ukuthi nxa sesiyachumayela evangeli ebantwini house to house kulapho kuyavela khona imthambo eminingi yomsebenzi kaNkulunkulu sizathola abagulayo sithola abalambileyo sithola abadatshukelweyo sithola abangayesikolo abaswele abagogekileyo abadabuke emoyeni that's when we will minister yikho lapho esizafinyelela khona indingo singazivali kuthiwa ungacaci abantu bayacaca yebo yes uthintile umaphosa ngeprogram ukuthi isikhathi esiningi siyalindela amaprogram yes usibuka wasithinta laphana futhi ukuthi khona kuthiwe sihambe and for sure amaprogram aqondile ukuhamba kuqondile kodwa ungananzelela vele indaba yethu le eyoku-evangelize ngoba ngithi yokuchumayela nokufinyelela abalezindingeko sivele siphakathi kwayo liphuma lesayitshona ilanga ngivuke ekuseni ngigeza ngisemsebenzini uNkulunkulu uyabaletha khona phana endleleni emsebenzini engitshona khona uyabaletha so ungakhangela futhi la kwesifundo sevike epheleleyo kade kuthiwa khona ngubani umakhelwane wakho antsho yabona ukuthi asomuntu obumplanile kodwa uNkulunkulu umlethile ukuthi khona nawo nomngane nalowo asomuntu omcebileyo omplanileyo ukuthi khona ngubani enza uyamsiza but ekuhambeni kwethu kwensuku ngensuku asicapheleni asikhangeleni ngoba kusangenzakala ukuthi khona ngisalindele ukuthi mhlambe kuzabuya umuntu othile kwenye indawo kutheni kodwa bakhona amaphosa khona phana esigabeni kumbe emsebenzini lapho tshona khona bakhona abadinga ukuthi njani bafinyelelwe ngize ngikhumbule omunye nxa sasixoxa uthi khona yazini kulo muntu othile ophuma ejele uthi ephuma ejele wathola abangakibo sebethuthile abasekho sebekabaziwa ukuthi bakude ngaphi so akula muntu ongamgcina usezitreetini nyamanga uthi kathi ichurch ivele ingaphi kanti vele ama-church ayenzani umuntu wayethunywe kuye ukuthi nawe usize wena lokho kubonile uthunywe kuwe kuthunywe kuwe singakhangeli abanye abantu ngoba sesikhathi sikhayela ama-programs sisola ichurch sisola ubani ikati-ke mina ngenzeni ngoba kuqonde mina kuze kimi lokuthi usathane khonapho Oscar uselethe indaba yokwesaba anti safunda kuliyani iviki ngo-Abraham wayengenisa izihambi sesingathi hayi it's not safe lezi nsuku akuvumi but angazi uNkulunkulu kasinike umoya wokuzwela abantu abangela ndawo zokuhlala njengomSamaria lana olungileyo anti wathatha irisk wena la ukuthi kuthiwe khona wena uzumtholela imali kuthi uthi ubungaphi wena lamapholisa engamhlupha mhlawumbe indaba yokukholwa ile risk singafuna ukuthi si-analyze kakhulu ukuthi ngakwenza lokho kuzakubi asisoze senzeni asithi ben ungakayikhatshana mfuna ungakayikhatshana ngilayithela lapha ukuthi uNkulunkulu usibizele ukuthi sifanele labangane lapha ngokuletha abalendingeko kuJesu so thina sibizele ukuthi sibizele abantu silethe indingo kubani kuJesu so umsebenzi lo manje awudingi i-eloquence awudingi ukuthi uyisazi ani labana sithole igqwetha kulesiyani isifundo kudinga ukukholwa izenzo ukubekezela lenhliziyo efisayo yes sibe lokukholwa njobe sisitsho maphosa indaba yokukholwa iqhatheke kakhulu ukholo lwabangane lwamsizayo asigijimeni lapha sike sikhanyele indaba ekuJohane lapha
John 5. uJohane ngo-5 verse 1 siya ku-9 asayikuyibala le ndaba ekumark ngo-1 ivesi ngu-23 to 28 singazikhangela zona lezi ndaba kuJohn 5 sihlangana lani lapha uJohn 5 ukhuluma ngendaba yendoda eyayisechibini leBethesda for 38 years ingatholanga usizo ngoba yayisithi ingilosi yayifika izamazamisa amanzi okokuqala ukungena emanzini ubethola ukusila so uJesu ufika khona lapha ayithola indoda enjalo uyafuna ukusila yini abe sesithi angila muntu so indaba esiyithola indoda le ihlobo esikutholayo yikuthi yayilendingeko number 2 ekumark ngo-1 verse 23 to 28 Mark sithola iphindoda sithola ke indaba yendoda lamadimoni right esinagogeni ukuthi uJesu efika kuphela wahle wabanjwa imimoya so la ile ndingeko yokufuna ukudinga ukukhululwa emimoyeni emibi right so nxa usitsho mhlobo lapho esihamba khona lapho esikhonza khona mandlo kulabantu abalemimoya abafuna ukukhululwa kulabantu abagulayo abafuna ukusizwa kulabalambileyo lithintile abantu abachiyechiyene sifuna ukuthi sike sikhangele indlela uJesu ayekwenza ngayo singakopa indlela kaJesu bese sibona wayesenza njani ngoba indlela kaJesu yeyodwa engenza senze njani siphumelele maphosa akumbalele lapha iquotation le ku Ministry of Healing upage 143 ubale yona leyo kuphela bese sicomment ukuthi kanti indlela kaJesu kuyini esikuthola uthi lapha umlobo udade wayithi indlela kaKristu kuphela yiyo ezasipha impumela yeqiniso ekufinyeleleni abantu umsindisi wayehlangana labantu njengalo odinga okuhle kubo watshengisa ukunaka kwakhe ngabo wafinyelela indingeko zabo njalo bathola isiqiniseko kuye wasesithi kubo ngabamlandele kulemcijo emhlanu laphana esingaphuma layo ku quotation yena le ukuthi uJesu wayesenza nje singahlanganisa lamavesi la indatshana lezi sike sazithola ukuthi uJesu wayesenza njani okwakuqala kuyini ayekwenza uJesu engumsindisi wayehlangana labantu njengalo odinga okuhle kubo lapha siphuma lomcijo okaSawudo uthi thina singuSawudo wezwe yazi ukuthi uSawudo iSawudo kumele lihlangane and that's social anti phela lokho so iSawudo kumele libe khona so lathi yobana siphila kuzigaba esihlala khona kumele sihlanganyela nabantu even abezibuthi sibe khona kuma committees ona la kuyasincedisa singazigezi sibe phakathi komphakathi exactly kuyasincedisa ukunanzelela indingeko singananzelela indingeko sesithatha action lasihlali kodwa sesithatha inyathelo ukwenzela ukuthi abantu labana banjani bathola ukuthi ngempela lo muntu uhamba lomthungameli onguJesu khona uthi khona umaphosa uJesu wayehlanganela nabantu ende simthole sebedside ebedside lapho kwakulabantu abalemkhuhlane etshiyeneyo abadinga so kwesinye isikhathi uzananzela ukuthi maybe mina ngizaqhubeka kuphela ngivuke ekuseni ngemsebenzini ngiye echurch ngiyevakatshela izihlobo zami ebedside angafiki lapho kunendingeko khona angafiki akhona ama-children's home ukhona lapho hlala khona izalukazi lamaqhegu kukhona okudingakalayo ezindaweni ezinjengalezo nasezibhedlela kukhona okudingakalayo engicabanga ukuthi khona singaphathiseka futhi lathi njengabantu abalindele ukuza kwaKristu ukuthi asefike ebedside siphathise lathi njengoJesu waphathisa ebedside siyabonga okwesibili kuthiwa wasebazwela asiphonguhamba sike sibukele ungabi alright kodwa uzwelwa lufundiswa i-attribute kaNkulunkulu yikho simdinga uNkulunkulu ukuthi abe phakathi kwethu so kuthiwa wayebazwela wayemuvwa wayethinteka ngendoda elele 38 years ikhonapho so bekudinga ukuthi nxa silenhliziyo enjalo maforo
besizathinteka and nxa sesithintekile vela kuvuma ukuthi uhlale. Ungathinteka vele ukuthinteka kuyakusa ku-action uzakwenza something. Sesiya ku point yesithathu. Singafiki khona lapha kwesithathu. Uyawazi ukuthi nxa umuntu utshengisa uzwelo, etshengisa uyathinteka ngesimo sakho. Kuba lokunye nje phakathi kuba lobungane obunye okudaleka ukuthi umuntu uyangizwela. So ngicabanga ukuthi khona yona le strategy kaJesu iyaphathisa sibili ukuthi nxa singangena enyaweni zomunye umuntu sesifikile lapho esifike khona sizwe lathi ukuthi and for sure kunjani kubuhlungu and then lo muntu uzasiza amwina. Generation lenye abantu abangazweli umuntu ukuthi umuntu etshona abantu bathatha impikitsha etshona emanzini umuntu engelazwelo. So kudingakala ukuthi sibe lozwelo, sibe khona lapho umuntu akhona ofelwe ogulayo, sitshengise isympathy leyo, sibe layo umuntu i-empathy leyana. Okwesithathu maphosa. Okwesithathu wafinyelela indingeko zabo njalo bathola isiqiniseko kuye. Uyabona ukuthi umuntu ungaqoka isicathulo sakhe. Anti sikhuluma ngomuntu olimeleyo. Mina ngifika uhlupho lwakho ngiluthathe ngilwenzo lwakhe. Anti lapha nasitholelwano ku last week lapha na kusifundo sa last week. Umsamaria. Sesiyabhadala le bill yomuntu lo olimeleyo. So uJesu wasibhadalela ibill eCalvary. So lathi kumele sithathe indingeko zabantu sizenze zethu. Kungapheleli maphosa ekuzweleni. Abantu abaningi abafikayo babone bazwe kuphele ngokuthi shame kuphela. Uyakwazi ukuthi kwenziwa kwini maforo khona ukuthi kangikho ezicathuleni kade ithintwa ngosikhala phambi. Kangingene emumweni womuntu ngiyabe emphandle. Alright. So angithintwa yilutho. Yikho ngizathi shame ngimchiye lokho enjalo ngingamgcwaliselanga indingeko. Yena ekuthini kwakho konke sengimchiya elesiqiniselo sika Jesu Kristu. Okay. Ukuthi mina lo engikufinyelelayo ngufinyelela ngoba ngilo Jesu Kristu. Okuzamenza la ukuthi azizwe elethemba ngalo onguye ongifuqayo. Alright. Yes, abantu bafunde babe le confidence kuwe bakwethemba ngithi phela bese sibakhomba kubani uJesu. So singenza khona lokho sihlobo zami ezithandekayo. Kuthiwa indlela yona le yiyo yodwa engaletha ukuphumelela okuqobo. Okunye lokhu yidrama ngamagame esiwenzayo. Ngasifuna ukuthi sinqobe izihlobo ezithandekayo. Ake silandele indlela kaJesu yokufinyelela abantu. Angithi phela bese kuthiwa ngeke senza zonke lezi zimanga kumbe uJesu ayezenza ngithi phela but kule ndlela lathi singazenza ukuthi sifinyelele ubantu bakithi abantu yes iziphi lezo ndlela lathi singazenza ukuthi sifinyelele abantu kuthe uJesu ama footprints akhe ayetholakala kwabagulayo ulapho kwakusiba le need khona kulapho uthola obungathola inyawo zika Jesu zikhona so kusitshona kwabagulayo kasihambeni. Yake ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi siyake senzeni ngabantu esimemezelana eChurch sincedisana ukuthi hayi ubani uyagula limbone ngekho eChurch. Ubani uwelwe yilokho. Silomthwalo yini njengabazalwane njengemuli yokukholwa ukuthi siyethwalelana umthwalo simvakatshele sihambe siyemsiza ngalokho akudingayo. So bekumele siye kwabagulayo kwabalambileyo asibapheni ukudla kule verse engiyithandayo ngikhumbula ithe kusizane ukuthi uthola umfowenu lambile usuthi hayi hamba uza kusuthisa inkosi kubusisa. So uNkulunkulu befisa ukuthi abalambileyo siyabaphuza abampofu sibancedise sikhuluma even amazwi encouragement kulabo abadabukileyo laba lenhliziyo ezikhathazekileyo. Khonapho mhlanga nxa ukhuluma ngezindingeko singakhangela igeneration esiphila kiyo liyakwazi ukuthi khona izindingeko vele akusadingi ukuthi khona ngicabange kaningi sivele sisegcekeni siyazibona usabona nampa abantwana sebesele bodwa abazali mhlawumbe sebetshonile bonke zintandane zodwa abanye uzabona amaphosa ngabantu abatsha engumntwana akalamsebenzi mhlawumbe engumntwana sengumzali engumntwana enjalo uthi ubonke yalo mntwana vele uzamfundisana la engumntwana ukhangele kathesi umhlaba wonke jikelele elder ukukhulunywa indaba zama drugs asephambanisa umhlaba konke ungakhaya labantwana sebengena kiko bengananzeleli bengabona so inidi ngithi indingeko zikhona zigcwele okwethu ukuthi kasivulena amehlo sinanzelele bese singena ke sithi address izindingeko.
Alright. Siyabonga kakhulu. Singayikatshana elder ngifuna ukufithizela la lokhu kubabukeli labalaleli. Kumele sihlanganyelane labo lendingeko zabo. Sichithe isikhathi sidingisisa. Kungabi kuphela ukuthi singahlanganyelana labo kuphela, but indingeko zabo sidingisisa i-cause ngoba okunye umuntu yabe engazenzi. Okay. Kabe kusukela ku background yakhe abekhulele khona. And ukuthi akuphela into ngoba number 3 njalo izinhlupheko zenjani aziphele akungabi ukuthi namhlanje mhlanga asibeni khona ngithi phela zingapheli si-attend senze our best angithi phela right ake sikhangele njengoba ujila zipheli umhlaba lo khathesi olunye uhlupho esilalo ngolweziphepheli lezihambi ungabhoda umhlaba wonke ubukele inews abantu bayasuka lapho abahlukunyezwa khona ngenxa yepolitiki ngenxa yama-natural disasters lama-economic challenges all over the world. Iningi labantu basuka bafuna ukuya eMelika abanye bayaqansa baye eEurope abantu badinga indawo zokuyaphephela la kwelakithi khona lapha zikhona iziphepheli zikhona izihambi akula ndawo engela zihambi so nxa kulabanye abantu abalendingeko ngiyazi selike lahamba ngithi vele nxa usendaweni kumbe uselizweni elingasilo lakini kulamanye amalungelo yakungelawo angithi phela kuleziswelo oyabe ulazo uJesu kusifundo sanamhlanje uzama usilethela enye indlela futhi napa abantu abasimele sinjani bakithi sibafinyelele abantu abalendingeko ungakhangela uMateyu 2 ivesi 13 to 14 uJesu laye waba yisihamba ndisakhumbula engumntwana exochwa egijinyiswa ngubani nguHerode ndisayakhumbula kwezinye isikhathi kuba njalo angithi phela kube lo muntu kumbe izimpi uJesu wakhuluma ngaso ukuthi kuzaba lezimpi lamahungahungezimpi kuyalwiwa khathesi eRussia leUkraine kuyalwiwa ePalestine kuyaxokozela ngithi phela nxa kulwiwa vele kuba lani leziphepheli simele sibaphathe njani laba bantu labazinye inkolo angithi phela sibaphatha njani laba bantu abangafani lathi ngicabanga ukuthi maforo bekumele sibe deliberate ukuthi sincedise abantu laba senza imizamo mhlawumbe kulomcabango omuhle owebandla enguthandayo owama Centers of Hope ukuthi besingakuthatha kube semahlombethi ukuthi sibe le ndawo enjalo yes ukuba la indawo enjalo sibe kwazi ukuthi loba ngubani ongumhambi kuthiwa ama stranger ona izihambi zona le sizamukele sizigcwalisele indingeko zazo siziphi indawo yokuhlala siziphe ukudla so bekuza kwelapha abantu abaningi ngoba uNkulunkulu mina ngiyakukholwa ukuthi ulozwelo futhi ulonakekelo olufana nawo for umuntu wonke akulandaba uswele kumbe uyisihambi kumbe uthaywe yimpi yakho lendise eDRC but uNkulunkulu ule-equal care for everyone yikho ubona ko-Israyeli kwakulomthetho ukuthi izihambi lama-strangers labantu abanjani njani banakekelwe njani so uNkulunkulu i-mission to the needy isemahlombe akhe isemahlombethi vele uyatsho ukuthi abampofu lizahlala laba ngithi phela badinga usizo singayikhatshana umhlanga uthinte indaba serious la namhlanje inhloso kaThixo ukuthi la kathesi namhla iTuesday inhlobo kade singabungapi akuphakathi kwe-house of healing house of hope ku-prayer band so khona lokho kuyadingakala ukuthi kasibeni le ndawo eziningi emabandleni ethu ukuthi umuntu angafika yes sebejayela ukuthi church abantu phela abanye sebebuya ngabomo ukuthi hayi church ngiyathola usizo ikanti lapha phuma khona elalo usizo but asibeni njengebandla sibe lelihlo lokukhangela ukuthi umhlaba udinga indawo zokuphephela alright kukhona lapho ungananzelela vele umhlaba lo soxubene ungabe lokhu ubambelele uthona udabuka ngaphi uzibani amasiko akinathini uzabona indaba yankhona uzayikhutha ngoba vele suxubene umhlaba abanye basuswa izikolo besiyafunda abanye besiza ngapha njalo bezofunda umhlaba wonke jikelele vele sixubene ngezizathu ezithiyena azithintilela phana umhlanga so ke kuyadingakala ukuthi khona sithi go an extra mile sithatha umganga sibilo ukuthi sihlale phansi sibe deliberate kwesinye isikhathi ngiyangithanda ukukhuluma ngami ngingedwa
ngoba singawuthatha kwesinye isikhathi sifake ebandleni kumbe kuprogram ethile ugcine into yakhona ingasahambi kumbe senziwa ngabanye abalutshwana abanye sebecatshe ngemuva. So-ke ngiyazibuza mina ukuthi nxa ngingakhangela lapha engikhona khathesi abantwana bezikolo ababevela kwamanye amazwe bezofunda la kumbe ngosomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bezo-establish amabhizinisi abo khona lapha abangakhuluma ulimi lwami abangalwaziyo ngibafinyelela njani? Ngokwesinye isikhathi babedinga usizo ezibhedlela siyahlangana emtshoveni konke edolobheni sekudinga ukuthi khona nomunye asizibuzeni ukuthi mina ngenzani ngoba asikuthi khona ngabantu abaswelayo bodwa udinga ukuthi khona ngize ngikhiphe esikhwameni okunye vela kudinga imali ngesikhathi esiningi ngiyananzelela baphosa abantu sibaleka sicatsha khona imali ubuya udinga imali bekumele kwenziwe ngabantu usikhama for ngikhumbuze enye into esingayenza nti mina like kuma boarding schools mina sasifunda labantwana abavela eBotswana abanye abavela eZambia so babe siba lama guardians awala uyakuzwa ungaba ngomunye onjalo oba yiparent yabantwana abanjalo bancedisa ukubanika emotional support le ndinge kwezincane eziyabe zidinga umzali ngitsho ku personal level yokuthi singaso organization izinto ezincane esingazenzela labo kwamanye amazwe abangela culture yethu abangela limi lwethu sikuthathe kube semahlombe ethu ukuthi silethe whatever ncedo abaludinga angabona lo nyaka unanzelela kwenye grocer abantu abathile benanzelela ukuthi khona lo muntu lapho sechayise ethilini ulimi lethu kalwazi lekwazi bakhethe ukwenzani bakhethe ukuthi bakhulume ngaye bamchothoze ngoba akezwa and for sure wayengezwa bahleka bonke abanye abantu. So-ke ngicabanga ukuthi khona lokhu kumele sikhule kikho sikunanzelele ngoba ungathothi mhlawumbe wona la abantu abehlekisa ngalo umuntu abanye ngabathwele iBhayibheli linaleli silifundayo. Right. So zihlobo zami esikuvumelanayo abantu esishiyane labo maphosta balo Deuteronomy 10:19 ukufithizela lokho besikhuluma ngakho ukuthi iBhayibheli kalithulanga ngendaba yona leyo. Ngizahle ngicomment ngingabala la. Uvesi ngo19 la uthi yena ngakho kuzamele lithande abezizweni njengoba lina lalingabezizweni eGibhithe. Yes. Lapha kule ndaba la izikhulumi ngakade zithinta indaba lapho ukuthi kumele sikhangele amaKristu kanye labangakhonziyo labo bayadinga ukuphephela. So ngasikhangela lapha abantwana bakwaIsrayeli likhumbule ukuthi uJesu kwathinta uMateyu 2 wathiwa kababalekele eGibhithe. Kodwa sikhumbule ukuthi inhlupho futhi zabuya zabalanda eGibhithe bahlangana lenhlupho. Kodwa umlimi usekukhuluma ukuthi sukani eGibhithe lezweni lesithembiso. Ngibuya kithi namhlanje umuntu angadla suthe la uyakhohlwa ukuthi kwaphila eGibhithe. Ngithini? Ngithi babukeli labalaleli. This lesson is a challenge. Ibuya kithi as a challenge ukuthi umlimi usinikile ivangeli yikho ukudla silakho okwakumoya. Kumele sabela abanye singadli thina sodwa sekugodle. All right. Futhi khona lapho yes abangangeni kumbe mhlawumbe abafisa ukungamaKristu befisa ukuthi behawuke ukuthi ngabe lami ngiyaba umKristu bengasabeli ikhatshana mhlawumbe nxa bebona abanye asebejayele asebelesikhathi mhlawumbe ngamaKristu bebona ngani sebesesigabeni lesinye siphezulu lawo baqalisa benjani bephansi so sonke sisukela khona lapha sifunda nsuku zonke lathi siphakathi masikunanzelela ukuthi abanye bangakafiki lapha semfike khona mhlawumbe ngokuzwisisa ngingabasoli mhlawumbe konke nje generally esukhangelele ihambeni lomKristu kasingasoli abanye abangafiki lapha ethini sesikhona kumbe indlela esizwisisa ngayo. I think likubeka kucace. So abantu bechiyene benjalo asifundeni ukufinyelela abantu. Sithande umuntu odalwe ngumfanekiso kabani kaJehova. Uyakukhuthazwa lapho ukuthi loba kukuncane njani esingakwenza kuqhakathekile ukuba nasikwenze. Sizakhangela uLuka 4 ivesi ngo18. Sike sikhangele imission kaJesu ukuphathisa abasebuhlungwini. Zinengi inhlungu anti sike sazithinta laphana ama emotional challenges lalapha abanye bafelwe abanye baswele. uJesu kanti uthumo lwakhe lwalusithini esungula ukubala engena ethempelini ebala ubale sithini bala maphosa. Verse 18 Umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuchumayela izindaba ezinhle
kubayanga ingithumile ukumemezela ukukhululwa kwezibotshwa lokusiliswa kweziphofu zibone ukukhululwa kwabancindezelweyo. Right. Uvule lo Mateyu 25 ivesi ngu34 siya ku40. Singaphika esikubalayo laphana but indaba esijwayeleyo indaba esike sathi sisungula sakhuluma ngayo indaba yokwahlulelwa. Yes. Verse 35. Ngokuba ngangilambile. Right. Langinika ulutho oludliwayo. Ngangomile langipha okunathwayo. Alright. Ngangiyisihambi langingenisa. Right. Singama khona phana. Yeah. Usiyafika kuvesi ngu40 singayibala ngemakhaya. Indaba leyi yokusizwa kwalabo abasebuhlungwini kuyini esikutholayo ku community yethu kumphakathi esiphila yiyo bakhona yini abasebuhlungwini kuyini okwenzakalayo singabafinyelela ngayiphi indlela. Kulombuzo lapha abawulethayo ungayifunda le ivesi especially ku verse 37 uthi abalungileyo bazamphendula bathi Nkosi sakubona nini ulambile. Esingakuncedisana lapha ukuthi anti sithe sisungula sathi likwenzile kwabancinyane balaba likwenzile la kimi nguJesu lo. So ngezinye indlela nxa sibona abantu behamba bengama street kids nasibahleka ngezinye indlela uJesu ngathi nasingabanakekelanga uJesu akathokozi ngalokho. So nxa sibona umuntu ebuya kuwe elohlupho ungakhangela uhlupho lwakhe ucabanga ukuthi kalisoze likuvelele ngoba sisemhlabeni wezehlakalo. Kumele ukuthi lubuye ugqoke isicathulo sike sakuthinta. Uzwisisa ukuthi kuyini okumenze wabuya kuwe. Indingeko lezi siyazibona yini zikhona vele yini bakhona abaswelayo bakhona abahambaze bakhona abasezinhlungwini yini kumphakathi wethu. Bakhona izindingo vele umhlaba lo singawunanzelela vele ngumhlaba wezinhlungu. Mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe leli bayethu umhlaba vele la kuyahlaba. Yeah. Ngoba kukhona yebo ukuthokoza kodwa kukalutshwana okwandileyo ukuhlungu lokuhlupheka. Okunye engikutholayo ukuthi kuyadingakala ukuthi thina njengamaKristu sinanzelele indingeko eyiyo sibili ehlupha umuntu. Ngoba isikhathi na ingqondo yethu siyazitshela sithi ngize ngikhumbule omunye umuntu uthi khona mina vele angikwazi umntwana lo ufunayo. Ngimphila isepa ngiyamnika, ibus fare ngiyamnika, ukudla ngiyathenga konke kukhona endlini. Kanti kacweleki kathabiseki hlale zisondile. Alright. Indingeko ayisiyo izinto ezibambekayo kodwa ukudla kodwa. So kuqathekile ukuthi khona sizwisise ukuthi khona le emotional angithi umuntu udangele mhlawumbe udlula phakathi kobunzima kulama abuses amaningi umuntu abusive singamfinyeleli ngize ngikhumbule ngade sikhuluma ngabangani lapha yakwazi ukuthi khona kulabanye abangani thole bengabangani sibili uzothiwa khona omnye umngane uze wafika esigabeni sokuthatha impilo yakhe azibophele afi kodwa ubendani ube labangani uthi ukuthi ukhona kwakukhuthaza sixoxa naye sifakazi endutsho kahle elder sifakazi ukuthi besixoxa naye sibili ngade ngikwathi ucabanga so omnye bese thinta kodwa yena isithuku lezi bengani vele asenguwe wasusenza. So asibe nomlando lo ukuthi khona nxa usubona ungayisikho ongana uhambi kahle umuntu omjayele xoxa umbone kasaxoxi zibuze ukuthi kade kwenzakalani ukuze uzakufinyelela. Bemfisa ukuthi imishini kaJesu leyi Uthumo lolo. Okay, uthumo lo kaJesu bekufanele kube yilo uthumo esilalo. Bekwazi ukuthi uJesu ebuya lapha wayezokhulula bonke ababotshwe ngamandla kaSathane umbe balamadimoni umbe banjani wayezokhupha amandla kaSathane emuntwini. Bekumele kube yiwo umthwalo wethu. Endungananzela uJesu wabuya lapha wayekwazi lokuthi uzakwaliwa. Uyayibona ndaba? Kodwa kazange akhethe umuntu. Thina ethindi lathi bekumele si-attend inhlupho zabantu singela ma-strings attached. Kwesinye isikhathi uJesu uthe sibizele abantu ekuphileni. Kodwa kwesinye isikhathi injongo yethu yokubasiza isisibambi ngoba singasiza nxa bengaphendukanga sesibachiya. Uyakuzwenza mkokulethu ukuthi uJesu wabuya wafela abantu engaweyanga ukuthi baza kwenzani ngakho. So thina kodwa wenza ngoba silendingeko. So lathi abantu asibapheni
sifinye indingeko zabo ngoba balendingeko singasabali ukuthi bazakwenzani ngakho omunye zotalwa sesimjile kaphenduki kumbe kunjani so uNkulunkulu kasisize sekwenze konke ngozwelo Mandlo ungakakhulu asihlanganise ndoko Yeah, sure. ukuze kuhambe kuhle uJohn ngo15 verse ngo13 akuyibali John 15 verse 13 ngibambile lapha uthi yena osibhalela ngakho olothando olukhulu kulaye onikela ukuphila kwakhe kubangane bakhe. right Mandlo asirespondeni vele kuyahambelana ngalokho abesikhuluma ngakho uthando olukhulu kangaka angithi phela simele sikuveze sithi sacrificial love kuyini esikufunda esimele siku-apply nxa sisenza ministry ehambelana ndayenaleyana ekulukho eka4 esibalile yes Ngikhangela umfanekiso okhulunywa nguJesu uvikela ipheleleyo xa kade khuluma ngesazi umlayo lesiyana kuthiwa sasivele sizomlingi kunjani kodwa uJesu ekubona khona lokho akuzange kumkhathaze ngoba yena ayekufuna ukuthi amuwinele usindiso yikho ayekukhangela amzuzele esindisweni so ngicabanga ukuthi khona ade kuthinta uspoiler phana ukuthi thina kasingabi lama-condition sine-condition ethi 1 ukuthi abantu siyabathanda sifisa ukubana bathole usindiso lokuthi uthumo lwelo asilo lwethu ngolukaNkulunkulu thina siphutshisa uthumo lukaNkulunkulu ngakho asithi kumele sijaje besithi lapha sokuthe indaba ebuya esithi ngalolu hlobo thina okwethu ukuthi sifeze uthumo olunjengoba lunjalo sikufaka njani thank you so much indaba leyi yokudela impilo zethu sizidelela abanye abantu sisarenda impilo zethu kwabanye abantu singaku-aplya njani asithi so Elder Maforo umuntu sefikile kathesi sisechechi sasibaningi yakunanzelela umuntu efika uyamthola ukuthi sekuginqile umbona ukuthi umuntu lo ulambile esishoneni balesengile ukuthi ukhama igasho kunosazana ukuthi uthola abantu bamkhangele nje umuntu kodwa ngapha ulambile first thing ukumnika ukudla lixoxe laye after that yena uzavula okusenhlizweni yakhe yikho uJesu ayekwenza ngoba ukuzilethela indingo ukuthi ngenxa yomngane yikuthi wena konke lakho phela siyakwazi indingeko ziningi asiphele vele indingeko yokuqala kunanzelela ukuthi umuntu lo kambe engabe lapha suke khona udlile hayi kodwa Maphosa yes sorry Maphosa ukuthi asimuphi ukudla sikucupha edishini ngiya ku sacrifice yes ukuthi uJesu iheaven yanika konke yazi empta so kuthi ukuthi mhlobo nxa sithanda abantu njengendlela uJesu asithande ngayo sithi ukuthi akungabi yimi ngingangazi usokusela umgani wami ungafika isihambe ngisipha lo mgani ngingazicabangeli mina nxa kule last impuphu esendlini kodwa kulomntwana odinga ukuthi ayenzele iporridge mina labantu abami singasazi so yikuthi akungabi yimi uthanda uJesu olwamsusa ezulwini yilo bekumele ukuthi ngabe siyathwayela ukuthi hayi ngile mpuphu esikwana iviki kumbe ephutshisa inyanga hayi asozube la ephutshisa inyanga umakhelwane engadlako kwanamuhla khonapho futhi simhlanga nxa uthinta siya kuDisemba kunje sezilungisa izimali zama-holiday izachithwa imali ngiyakutshela kumbe ingathi izachithwa anti hlelo lwabo sesingathi njengemuli sivumelana ukuthi hayi li-holiday sizakuchitha mhlawumbe endaweni le egcina abantwana abazintandane njalo sakuba lekhisimusi labo sathenga ikhekhe abantu abamasambeni lapha anti usacrifice lochiyileni i-holiday walapha kuningi esingakusacrifice vele okunye mina engicabanga ukuthi sokuyi-luxury kulabanye abantu abaswele ngitsho sona isitshwala right indaba eqakathekileyo mandlo elethayo yikuthi sisacrifice wena uzincitha ama-benefits la ukuze omunye njani aphile angithi phela yilo uthando khona lokho esakwenzelwa nguJesu ake sifundeni ukukwenza zihlobo ezithandekayo impilo esesiphila kiyo inzima kakhulu kugcwele abantu abasiqaqele lapha abantu abalendingeko iningi lethu indlebe sizivalile amehlo siwavalile asiboni okwenzakalayo inkuthazo yanamhlanje yikuthi ake nisivula amehlo ake nisiphaphameni sibone okwenzakalayo uzatsho uconclude lapha Maphosa amazwi akho okugcina ulandele Mandlo bese siphethe babukeli labalaleli nxa uThixo esithuma lo umsebenzi inhloso yakhe yikuthi sikwenze ebantwini bonke singabandlululi nxa abantu bephakathi kwezinhlupho asibagijimiseni kuJesu singabalethe ebantwini
okwabantu kuyaphela kuya-expire sengavuka umuntu omthembileyo yena lowana ohambise kuye umuntu evuke efile. So umsebenzi esiwuphiwe thina ngokuba isibusiso kwabanye abantu. Siyabonga. Babukeli labalaleli lathi sonke silaleleyo. uJesu weza uzodiliza imiduli yonke. Makungabi khona ungasehlukanisa kusenze sehluleke kubana sisizane njengabantu. Kungumthandazo wami njalo kuyisifiso sami ukuthi lami ngizahamba uNkulunkulu enika amathuba ngithi do my best ngenze ingxenye yami ngifinyelele abalezindingeko. Right. Njengoba sechila uMandlovu sifinyelela abalendingeko. Indingeko zikhona kaziphele. I-bias kumbe uyilapha abantu esibakhangele kakhulu ngabantu ayiziphepheli abaswelayo abangafani lathi izihambi isihlobo ezithandekayo. Ake uhlale phansi ubadinge deliberately ku-community yona le ube lelihlo elibanzi kuzasenzela kahle. Nanku esikucelayo ukuthi sikwenze kulona leli viki nxa siyabe lokho sifunda. Ake nisifunde abanye abantu abangasimaKristu abahlala elizweni lethu sibadinge laba bantu bese sibone ukuthi singabasiza ngayiphi indlela. Okwesibili ake udinge omunye umuntu ubusu ba lista laba bantu uqalise ukubakhulekela ukuthi uNkulunkulu abazwe uNkulunkulu afinyelele lendingeko zabo. Zwanini isihlobo esithandekayo kule ikhotha asifuni ukuphonga uphelelayo kuxoxweni. Sifuna ukuthi siyekwenza lokho asikuthatheni serious. Siyebakhulekela ukuthi uNkulunkulu afinyelele indingeko zabo kumbe omunye umuntu avuse umuntu ongabafinyelela. Omunye lo wena ngokwenzayo ngoba useduzane kwakho angithi be ufinyelele uattende indingeko zayena lowo muntu. Umlimo lo Musa angana ngasenzela kahle siqhubeke silokho sitatitsha leli thuba ngiza kulinikeza kumhlobo athi laye amazwi akhe okucina abe sesikhulekela. Siyabonga engikuzusisayo babukeli labalaleli ukuthi konke lokhu singeke sikwenze ngawethu amandla. Udinga inhliziyo ezintsha eziguqulwe ngamandla kaNkulunkulu. Ingqondo yayo kuKristu yokungazikhathaleli kodwa ekhathalela abanye abantu yingqondo esiyidingayo njengoba uPhilippians chapter 2 verse 14 lo 15 besi. So uNkulunkulu verse 4 lo 5. So uNkulunkulu kasisize bathandekayo sikhalela ingqondo enjalo konke okunye sixoxa ukuthi kufanele kwenziwe kuyakwenziwa ngomoya kaNkulunkulu. Otherwise singakwenza khona umoya kaNkulunkulu ungekho kithi hayi kuzawukoma kungabi le impact. So umuntu mkasisize asicimezeni esikhulekeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyakubonga ngalona leli thuba. Siyabonga isifundo sosilethe kithi njengabantu abakho. Siyasilela kakhulu ekuvezeni uthando lwakho kulabo abalendingeko. Siyavuma ukwehluleka kwethu sicela usisize usinike inhliziyo kaJesu eyokusacrifice eyokudela konke eyokungazikhathaleli lekukhathalela abanye abantu. Vuma sithwalela nimthwalo sivula amehla ukubona zonke indingeko ezikhona ubususinika amandla okuzifinyelela sizigcwalise. Bonke abantu bangabakho beswele benjalo belendingeko wonke umuntu ulothando lonakekelo olufananayo. Sicela usinike wona lo mthwalo sikusebenzele uzofike masinyane nxa uzathatha abangcwele sicela ukuba khona embusweni ngoJesu siyabonga amen. Amen.